Parlok aling ni sngap iki kubor na kitub jingtim. Kat kum ke kubor momenta ke sengi ke arpo artarik ulber. Omdei tang ke sorkar MDA. Ki sorkar ki balalej ru ki la shimkia la ong uba arden. Ha ubnai banwan. On sedang ke jing yekren penbej put. Jong ke benta ke baar la ong ukon ran. Menteri rang ba ke jela. Ukon rat kongkal sangma. Ula pentip hapo ke ying dorbar tau any. Ba ke benta ke baar ke pies tu. Jong ke jing yekren penbej put. Bat ke asam. Na ke benta ki henriu tuli. Ki caka ya kajia. Badang sa. Kan salong hau benai benwan. Ukon rat ula pentip ya kene. Ha bajubab halor ka motion. Ka balawan ra da UMLA ke kongres. Na mau hati. Uba Charles Marngar. Ha kesengi belang. Hapo ke dorbar mang tingka. Ka badang ya kemat menta. Halor ke jing don kam. Ban ya kren ya kekela ke baar. Jong ke jing ya penbej put. Bat ke jing don kam ban syong bishar biang. Ya ke MOU. Balai soy hapdeng ki arngut. Ki menteri rang ba jong ke Meghalaya bat Asam. Menteri rang ba ula pentip ba ke sorkar kaladep. Ban tau bat pentemai biang. Ya ke regional committee. Ki ban pentelun. Syakmat ya ke jing ya kren penbej put. Ha ke kela ke baar. Ki Henry Utili ki jaka kaput. Badon ke jing ya ke jia. Ban ra bat ya kren ha ke ni ke kela ke baar. Ki kentup ya ka khanduli bat siar blok 1 bat blok 2 bordar langpi nongwa motamur bat kadesh domre sembut menteri rang ba ka jela uba preston tensong kli ya ka regional committee karibhoy bat kidkhot ki kentup ya uba sostenus sotun MLA ke NPP na jirang Miral Bons im MLA ke UDP na nongpo ba Charles Marngar MLA Kongres Namahoti ba Jambor War Executive Member Katanat Ilaka ke Khasi Hill Autonomous District Council bat Deputy Commissioner Karibhoy kum ukan benar ka West Khasi Hill Regional Committee pat kan kentup ya uba pol lengdo Menteri Sorkar Jela kum Chairperson ba Rinikton lengdo Tongkar MLA ke UDP na mau kerwat ba Methodius Kar MLA ke HSPDP na Mausen Road ba Jigur Mertong Deputy Chief Executive Member CEM ke KHADC ba Bajop Ngerob MDC Karambrai Jerngam kum kidkhot bat Deputy Commissioner ke West Khasi Hill kum konvenar katba ya ke West Janche Hill Regional Committee enkli da usembut menteri rangba uba senyap halang dahar katba Menteri Sorkar ba Kumingwon Yambon ba Lakemen Remboy MLA ke UDP na Amlarem ba Nujorki Sungo MLA ke UDP Nambo Kayau UCEM Janche Hills Autonomous District Council ba Tombor Siwat UMDC ke KHADC uba Aiborlang Sadap kum kidkhot bat Deputy Commissioner ke West Janche Hill kum ukon benar susu ukon rat ulo ba haunayayong en sasdang no ya kawat ke Banengkong jong ke jing kren ha ke kela ke baar ulong ru ba ka sorkar kan sabtha ya ki regional committee bakin khot ya selok bat baro ki kenhun bandup sngutu syai ya ki mat bat ki jing sngu khia jong ki briu ki basyong basa ha ki jaka kaput ha ba penpau ba kani ke kam kadai ke ba bu sok kerdok ba ukan rat ulong kan nomlong ke besup yangi banwat ya kilenti ban penbej ka bapdiang da baro Henry ngakerpat ya kidkhot ke ying dorbar bangin bu ya kijing perkhat jengai ha kijing mut jing perkhat lada ngiyaj da kijing perkhat bangim dei ban ai wat si insi ke jaka bat om menjur ya ke ka ba kiwei kiliang kiong ngila bat nomla penbej ya kene ngiyaj da kijing mut jing perkhat ke basai bat ban yang bej halor kijing dawa jongi om ban yapin ya kebha kamiat ki pajba ha ba kersan ya kani ke motion UMLA ke WPP na nongkrem uba Arden Milar basaymoy ulasot ya ka kendon bat bu jingkeli halor ka memorandum of understanding MOU balai soy hapdeng menteri rang ba ke Meghalaya bat menteri rang ba ke Asam bahatu kan yeng ni hakmat kiying bishar uba arden ulaong
Barok mentah kiyeng ban yarok badai tang ke sorkar MDA ka banut ban simrai bat penbet put Henry kamlong setia kumta namar om day tang kene ke sorkar ka bas ngau khia mat penbet put ha kejing sisya lalap bawat ke sorkar ke balalek no ru kala sim khia ngalalong MLA nadu usnem arajar pra hadu usnem arajar kat pra bat ngelalam baha kepor jong ngaru ka sorkar ka bedon kala sim khia kala khot yak jinglang jong barok kiseng san pertai bat bun kilat kilinti laong uba arden bat laman ram ban kam ba kadai tang ka sorkar MDA ka balale ka kam ban bej put ngasngeu kam long ka badai dai ban ai burom wat yak sorkar ka balalej ulaong ru ba kadai ka kam ka bebiang ya ka sorkar bamenta bahkan syong bisar bat pek biang ya ka MOU ngam tharai bengin ailat yak sorkar ban su penlong kam kayangi kumno ngin ailat yau palat khat pra square kilometer kajaka bahkan lej sa Asam ngidon ha kaliang beduk nong bat kumba ngaong kano kakam balale kerki kan kut ha kejing bijai laong uba arden haba jubab menteri rang ba uloong bakalong ke ba bakla ba unong yalam ke wipi unong ba ka sorkar MDA kalakam bale ya kene kekam klem da ai burom lem ya ka sorkar balalej no bat kesenyang jongki halor kikam kaput ukan rat ulo balabun bun sin ka sorkar kaju penlong ya kejingilang bat kaju ya selok Henry kampat judon kasin jam balasim ban penkut no ya kejing ya kejia kaput namar kajukut bej tang haka ngin penne ya ka status quo kam dai ke kam kebesuk namar kene ke kam kadon kam ya kamon jong ke sorkar bat ke sorkar MDA kadon ya kata kamon pat kan ra ya kejing keren sa kawai pat kerdan uloong bahadu lai pa arteli kijingilang kilalong hapdeng ki arteli ki jela nadu usnam sih jar kendai spa nyokuei bat spotli napdeng kini lapenlong ha kekerdan jong ki menteri rang ba ha kini kisan snem kata nadu usnam arajar khat pra hadu usnam arajar arpuar kane kalalam sa kejing yesoy ya ke MOU ka balapen baik ya ki Henry Uteli ki jaka ba ya kejia hapdeng ki ar jela nalor kene menteri rang ba ulapan pauru ba ka sorkar MDA kasai kedar bahkan jam sekema bat ke MOU bat ong kadai umau jam ubekrau bah bat benram kane kadai ke MOU bala yesoy ha kekerdan bah klik du bat ha kejing ya donlang menteri rang ba ketrat kampu iyeng kari namar kane ba ka sorjamin kala yaj kman Blaze bun ngin se sempat akiwe kebor